smart people, hamutuk fale ho how email da iha programa Insight, sharing is fun. Dadaong ne, how iha kafeat sabe atu bahasoru jovem potensial ida, nebe agora dadaong halau ni estudo iha China, namo sai hanesang content creator ida. Imi curioso karata tenis semania, kita acompanha lainnya profile badak tu irmai. Smart people, honarang completo, Ghezio Rosario Ribeiro. No dar cidadão Timor-Leste ida, nebe agora halau ni estudo iha Beijing, China. E episódio dene, Ghezio se faz ni jornada acadêmico, experiência moris, viagem hanesang estudante, no criador contenido ida. Iha tinang rihung ruas sanulu resensia, Ghezio remata ensino secundário iha Colégio Santo Inácio de Loyola Liquisar. Depois de remata ensino secundário, Ghezio buka oportunidade bani futuro, onde continua ba ia nível universitário. Ghezio começa a aplicar ba bolsa estudo em nebe oferece-lhe o embaixada sira iha Railaran. Finalmente, Ghezio selecionado onde simu bolsa estudo iha nação China, onde ba continua ni estudo iha nível universitário. No agora dadaong, iha proseso estudo nilarang hanesang estudante universitário ida, iha Behang University. Antes ba continua ni estudo iha China, Ghezio mos halo contenido digital, iha tinang rihung rua ronolo. Contenido sirane, sai dalang ida ba Ghezio, atau aprende comunicação, cria ideia, no partilha experiência ba Marcelo. Ghezio na fatin continua halo contenido, mas que enfrenta dificuldade, hanesang visualização que, no resposta à audiência nebe menos. Diak smart people, ohita acompanha na profile badak ku Simon Ghezio. No, agora daw, hamutuk diretamente na com Ghezio. Olá, bom dia. Bom dia, mana dia. Yak mon Ghezio, primeiro, antes de tudo, tama ba mau ni experiência, mau ni estudo. How karak mau atu introduce uluk mai how, nomos pa smart people sira. Mau ni identidade pessoal, inclui mau ni halafating, mau ni background estudo uluk iha nebe, antes tama iha nível universitário. Olá a todos, how Ghezio, narang completo Ghezio Rosario Ribeiro. How hela iha beto barat mana, madohinya na ba. E agora dá hanesang estudante, molok bairro universitário, how na escola primária, e remata a escola número 5 Kumoro. Assim, how nya pai usi origem, how ne pai ni origem usi município Laute, no hane mai usi Ainaru. How atang how rasik mores ya deal, no buat hane. Mas how rang los palos ne. Ok, Diak. Agora daw mau continua a universidade nebe e depois mau agora poti a área seda. Depois de how remata how niya secundário, nível secundário, how niya pré-secundário no secundário e Colégio Santo Inácio de Loyola. Remata em 2019, momento na ba pandemia mo sutia mana. Nebe how consegue continua how niya semestre ida iha UNTL. How futi engenharia civil iha faculdade engenharia herana ba. Depois escola semestre ida tia pandemia moço, momento não vamos aplicar ela a oportunidade para bolsa estudo em usi embaixada será mesmo que existe de Lara e graças a Deus já tem oportunidade ali bolsa balo e ao selecionado para China. Neste momento eu fui ela a bacharelato, agora é finalista semestre aí cursinha quer que ela a monografia e a Beihang University e a China, fui de engenharia civil na fate. Okay, Diak mau bele partilha tok mai how no smart people sira, onde sa mau ni processo bele ba escola iha nação China. Sim. Bem, depois de how tama iha secundário, ena ba how essa oportunidade kata how ia mehibo, how kar sa avião gratuita mana. Ve harapan na mai dia, sa kar sa avião gratuita, escola ifatin selo, esforço. Anda ambi prepara buat saya maka kita tinggi hanes recurso rumah. Por exemplo, kita sekolah liur tem em inglês. Valor ne ciência ne obrigatório. Mas ida ponte ne maka inglês. Então prepara hal inglês, curso onde domina até inglês, mais ou menos na tom para ele compete e a bolsa de estudo. Então atu depois de ne 2016, 18, wahira 11º ano, koko oportunidade ser ne buka informação. Não é wahira ya 12º ano, SMA kelas 3, oportunidade barak mai, aku começar a querer
akhirnya preparahan documento serne, ho de aplica oportunidade sire di laran serne. Qualquer oportunidade hau koko duret, koko itu mame maroma kala tulung ho grasa itu ang hiliba China nya mak hau bele ho di compete ho é Marcelo no selecionado. Kusi hau momento na desafio bo tamba entre 100 e tal, às vezes bele to 200 né pessoas, né competitivo los. Mas na fatem atu completa criteria. Hau tene kata ida ne be mak ita bele liu né, maka ita ne valor pelo menos hanesa inglês. É uma de standar itu e depois mos ia akhirnya tem plano estudo ou kita nia wanhira entrevista seremos tem que bele atrai Marcelo. Husi bocerne hau buka itu di informação, husu Marcelo buka referência, mas sampai bele for resposta bocerne. Heta oportunidade bele selecionado ba Shin. Oke, dia. Nudar estudante civil engineering ida, onsa mang mi hare no mang mi preparação no abang baru atu contribui ba tania preparação no insa. Agora down Timor Leste na sound jovem ida ve molok ba escola ia China mos hawar itarela ni desenvolvimento ba husik tia tina rua tina tolas ne agora mai falu desenvolvimento mate yang ini começa lá o dia glos né capaz de ver agora se futi engenharia civil mos tampa ia hane pai rasik mos ho background engenheiro civil tu nurensa hawa tene kata oportunidade dia no preparar Timor precisa recursos humanos iransa né Eduni hare usitina batinang ni Timor desenvolvimento agora começa lá o dia bahau mudar jovem buat saya mah agora halo hela ne maka hau estuda det hau prepara det também dene rasik mas hanesang conselho usi hane pai rasik estuda det Timor wensa ne ita hare tu itane estudo ou itane perspectiva ne para hanesang observação det to comentário rumah normal mudar jovem normal mas atu asa ita mete ou klien liu senti dane los hanya sida kone dever los direito para tatu hare mabe hau hare ni observação geral le tam hau tene kata agora prepara hera atune o Timor precisa o futuro garek boserem hau aprende no heta ngona bela me aplica fare ne pela fale pergunta yang hare Timor desenvolvimento isa ya agora lau capaz los agradecer dalam todo dia lá ia atu de halisba parte seluk lá ia gawe hare no Timor wan geral le botu tu lau capaz los espera bele desenvolvimento lau dia klitan to ia município itu dan itu sekarang apa baru menghetang oportunidade mos aí uma recurso humano ba Timor nerasi espera Timor bela usami itu para contribuir ba Timor desenvolvimento iha infrastruktura yang hauni area rasi saya dia kita Oke, espera mau remata mang estudo mau beli contribuir buat balong iha tanensa amin Oke, dia mau nudar estudante internasional ida deve mag sekolah iha China pensa mau experiência durante moris iha na Sim, haurasi ba morisi railiur né depois de remata secundário. Ne duni hane sambai na saung fong, ambiente fong, botutu fong né culture shock tuan. Painta punha fora ko buat ne hane sang ne. Satan sina dan bem ita hare usi televisão, depois ita hare ne sirafan lozan sinas ne. Ba falna ba moris diferente, hahangos diferente. Dune moris nudar international student iha emania rai. Iha universidade Behang University Timor Wan mesak mana. Lah ia kolega momento ami toi 2022 mas ia covid ya pandemi nelarang ami halau la karantina pulang ida ne hane sa botire ta hanoi bara depois isin tun ta mala toma hahan sira ida ne kona ba ambiente sernia depois kona ba klima mos na ba maliring ho manas un selu kotu Timor memang manas dun be na ba manas un selu fal tote 41 graus Celsius so manas Timor ne kan 28 máximo 30 serna to maliring liu pier vale ia neve salju so buat sana foi mahetam primeiro itu nebe contente buat sana itu area estudunya claro kata susar man ita compete ya China susar los satang hau sekolah usa liang Mandarin Chinês no compete ho ema lokal sira nini pressão ne aslos pressão as duni mebe nudar ema pos de Timor Wang itu ho Timor nini base educação ne bema diagnos de Timor iha itinerai hau sekolah Colegio Santo Inácio de Loyola agradece los aminia base meeting itu right na dunia se prepara matemática, ciência cerne, pronto para tu bele compete. Claro kata tu henava mi hetam buat fong, mas be hau na fating hadomi atu sai hau ni habilidade sira. Hampe singa kolega China sira, o kolega internasional sira selo kotu, atu ne hau bele adapta ba ambiente fong idane. Hane san desafio fong sira mai hau, normal. Importante maka la bele atu
haki duka, never give up, dan ada sih. Ne dunia sa primeiro, hanu semestre valor mono, mas ve na fating esforço a, tambah hau estudo número 1, mas que susar, mas ve na fating adapta, ne ve ohing mana curso dia hau experiência na ba, hoto tu capaz. Ambiente niang susar tuang, mas ve agora começa a adaptar di dia kona. Nível escola niang estudo niang maksud. Susar, mas ve na fating hakarak atu asai hau ni habilidade serna. Oke, dia automaticamente mau sa tener yang China niya. Natatong. Natong. Oke. Atir mau niya hari língua ba agora ni importante kala ba itani mundo serviço iha Timor Leste. Sim, mais importante mah, los. Tambah kita usa língua né para tu comunicar tuh. Língua né ponte. Ne dunia ita Timor Leste, língua oficial rua, tetu ng português, akara la kueta nhatene to. Sim, agora língua inglês ita considera essa língua comercial. Ita usa vai serviço fating ou anjir ita bara liur, temos língua internacional. Então bahau língua importante dunia. Ciência mais importante liu, vai ida nebe matu conecta ciência né maka língua nerasi. Por exemplo, hau bem gosta nonton podcast ira. Ema boa tira tanto di América, Europa ou ema Indonésia ou de aprender. Se aula tem língua, então vai levar ciência ou sira. Los, nebe bahau língua importante dunia. Exemplo, hau cara que aprende matéria dane, susar los. E sina ni liang masa nonton malah tama ida man. Impossível lah buka valete tu, kan ayah ida teman. Los. Nebe hau tem dua língua Indonésia nia. Anta buka referência Indonésia nia. Sira explica sana. Nebe bahau língua importante para conectar ita. E serviço fatem claro. Acho que experiência de serviço e a instituição formal na bem mais longo prazo, a bem até kata que mas também até língua barak né, ya, ninya level nas itu lain. Nebe kita saya itu conhecimento level ya língua seremos, hanesang bonus point ida ya amberua carreira futurnya. Nisang mau diyang mau mos domini língua balong, mau iha na experiência kala sai hanesang tradutor. Sim. Momento hau secundário mas ami hanesang tradutor ba livro mana. Ia instituição ida, The Asia Foundation, bapak bol staff, hetang hanesan conexão, colega serang bolo ami halibur ami halo tradutor ba livro inglês ba labarik sira. Nat halo dung haten ne programa proseto ne to ne para dero sama be lau kapas ami konseg halo traduz livro inglês tetu inglês ba labarik se Timor. Jane proseto kita kira. Agora ida chinês vale, sim. Hau remata de hano escola online, momento ne pandemia hela, ne ba escola online de. Ko modal ide chinês dan nebe makai madian soke moru hawa cara futi risco rumah ya oke hau bele dan hau compreende tu mais ou menos comunicação mas ne hau tengi aplica fale nema hau ser koko husu conexão sira China sira ne serviço anesan tradutor ou assistente parnio hir nya lau ba suru ema rumah ou serviço nia hau bele anesa ajuda traduz prepara dokumento sira ne precisa mentalidade nebe mak dia los mana. Nebe akar poti risco deh, poti risco. No desafio, claro desafio los. Hasta momento nomang Chinese hancur los, ladun dia. Dan nebe poti risco na fating, husin nema kau aprende on sama ita bele sai tetung duru bahasa tradutor. Dan ne tu para hari hadiah ni manera comunicação e manera interprete e on sama katu bele comprende maseluk ni idea hori transfer haro maseluk kan. Oke, durante mau saya nih tradutor nih iya experiência nih beki interessante teves bamang no to agora mau stok bel haluan iya kan. Claro que iya. Ami iya hawa soru ho ema ida parte ida chinês ida bah soru hanesang ministério ida. Ambo to tuang nebe. Mento na chinês ladung dia kliu ida. Koko traduz lah sayur teman. Nebe mento na bah hanesang ema dia hang canggung kan saya tak kau mana awkward hotu dan no kosar saya hotu depois hanesang moe hotu mental mono hotu tambah kita buat glorify ema debe makan sa incapacidade ode mai bel tour file ne nebe idane mau senda ulah lua mabe husin apa panu hau man kata anto sekarek hau ema pernah hatu monas ne hau tengah safala ne hau nia ang sai fale nune liutias ne hau bate sina mai fale feriado tinang rua kotu mai fale ne ako ko sai fale tradutor fale sing nebe sai fale ne ako ko hadia no graças a Deus putu tu lau dia antong usi experiência ati do nya hetang ne nebe halo hawan samue dulu fale hau ko dia sai hau nia habilidade dane no agora resolve hau bele serviço fale ho dia kan. Oke, dia mau envolve hotu iha atividade voluntariado balu pelo fato que experiência itu ang may how nos part people sira.
tama atividade voluntária né fanu hau wahira hau tama ia secundário décimo ano. Ena bakang ema explica dia atuliu bolsa estudo né pelo menos te envolve a atividade voluntária juventude sirania e dia nessa bônus poema ita kata oh hau se via hau ni experiência ia também da escola ia rai liur né ema laus hare oh niene matene niene valoras né ne los mebe o insama ita bot bele socializa o ita bot nia colega escola ema selu rai nang ema lokal sirne nesse hare ba ita experiência busi fora da escola. So, kita buat sekolah, kita buat atividade liur, mete sercera, kita buat habilidade liderança ou habilidade organização. Não é ir ao secundário, ao mete atividade serna. Tanto a escola a menina, nessa conselho estudante, teremos considera voluntário, mas veio de servir a escola. E o liur fala, sim. Nessa Timor-Leste Youth for Peace, Timorese Youth for Development, o colega grupo balo-balo, ao luar itu, mas veio consegue halo atividade voluntária, sira, ia dilarang. Grupo serna mas famoso Timor, grupo serna famoso dilarang itu. Neve, ya nune, mete hamo itu organiza atividade kikuan ser mas que halo lawas hama lidera, mas veio usi ema faz serviço serna responsabilidade serna ita sore ema phone, oh niane emane indivíduo ne maneira comunica né, habela aprende usinia. Indivíduo dane nia habilidade bele lidera. Habela foto nia lidera ne wensa. Bocerna habela harede, mas kita lawas hama katu halo lah ya, mas veio habela hare. Mento amos kikuang ela, neve aprende usia uma boa sira estava. Sim, lema uma atividade voluntária sira. No, graças a Deus bocer ne hanesan valor neve importante ba até o hinora abertura ne mas assim. Oke dia, sira mai bahalo mau motiva mau no fanu mau, dia kan hau tinggi inclinanya atividade recre. Tamba bahau idane lawas batu completa hanya bolsa kriteria bolsa estudo, mas bem hacemos a habilidade. Sim, tamba khawatirnya kata ita tu aberua ba serviço ida nemos tips tu usi hana pai na mãe tu dia kata tengi saya habilidade ida ne ida na ba ita sekolah detmos ladu pura kliuda ema balu kan ye domina matéria ansane barbara indivíduo ida diferente mas hana maneira perspectiva rasa kata ke bawa ini mah oh hala bela sa indivíduo da nabe ma ansane de hal tengi sa indivíduo da nabe ma ansane anto habilidade sirne hala bela heta ma hire buku de habilidade sa tengi heta ma hira ba tu colega sira ya atividade sira oh hau mete atividade yang bem positivo do hanya suida nema dudu hana kata hau tengi sai usi hanya zona confortável ne la bele uma de estuda de ne hala bele hetan valor se selo so colega sor ne bem hakara hetan habilidade mas sai maselo por exemplo hau gosta los avô nana o avô horta o avô mari ta ema bocer ne hau gosta los hau are sirni kuliah ne capaz los sira bele kuliah língua ida ba depois kamera o engweng hira entrevista sira hatena tu comunica how unsa bel hetang sa sira sa altura umar tola bel hetang ma how comunica na pa na mai unsa bel hetang how tengi bafal fatin selo kuliah ema boa rumah primeiro ne kosar sai tu itala hatena unsa mita bel comunica forma hira ma how bel saya palku weng ba explica buat sana how la hetang hira uma anu ne ma dudu how tengi ba liuran sana papar pelo menos how bel hetang habilidade sira. Oke. Usi atividade sirame habilidade ida nebe mak mau desenvolve yun. Ia parte nebe habilidade nebe mau desenvolve makas. Ida nebe mak ajuda liu ate o hinoro ne maka how mete ne nudar communication team nia mana. Ame ma design poster, halo video serne. No graças a Deus a usa runi dane o di halo buat balo e social media bahone pessoal rase. Dan emang saya hetang experiência. Além da experiência mas be ihamos sa tur colega sira, halo dane halo hatene. Colega ne bele conecta hau e maselu nebe bele hanore fal hau skill editing nia. So ida nema bele desenvolve até agora, mas que los profissionais nebe natatong. Oke. Então usi oi mau menciona mangos iha mangos bele hotu editing poster sarne so bele. Mau aprende usi nebe no iha no yang sama kakar atau aprende area refer. Oh, ida ne depende ba ambiente. Amini ambiente escola ulu competitivo, ema tutu akara, oi, hamo makasa ne. Hawe mare nebe masulang yung malara. Nebe, hawe laptop, hawa kara kalau ane sam poster o desenvolve habilidades serne. Ya amne colega escola mos gosta halo edit se. Halo ko lakong hunia. Anta hamos saya hunia habilidade dane. Iha foto ane sam Photoshop o Adobe Illustrator serne. Skala profesional yung man. Anse soke moro hotu. Mebe, hau senti sa, oi, dane haraska. Susur los. Dalang korta nih iya ya lah. Ados mi dizawa itu dalang korta rumah aplikação sirne bem maka fácil sirne hawa aprende. No hetang ho dia aprende habilidade sirne dan ema. Oke.
Oke, dia mau agora dadang kang mau selalu studi iha China, mau inclinar ho tu iha atividade selu kala iha nação China. Sim, how gosta socializa duni, nebe wahira bato China, primeiro ano ne, tama how ni lian chinês ladun dia, ladun envolve yang how akara kasai how ni habilidade língua uluk lai. No, idane yang sang mensagem mo susi amine senior sira, kasal uluk língua niya. Nebe primeiro ano how hanya sang mes-mesak lai, how asa how ni estuda det, how are koko atu adapta uluk lai. Nebe depois dane segundo ano, terceiro ano, to quarto ano agora nemos how começa a envolve yang atividade. Hanya sang ema bolu yang namanya yang boleh student union. Ou sei lá, hanya sang conselho estudante escola ni ida. Nah, envolve yang apa? Wahira escola am universidade ne organiza atividade rumah, amo sai voluntário banaba. Por exemplo, ajuda a escola prepara programa, halo design posters né? So, habilidade será uma coisa que né? A contente a valor to China na ba. Nebe, hanya sang butira kere proud mais na raça si jane. Além de janemos, tu atividade será hanya sang ba conferência sira representa a escola ba tuir conferência entre universitário ou moço companhia sira. Também ia sina mercadoria né podlos satang te escola universidade na ba no au foto yang itu yang lain. Universidade mos topo tu China. So a minha conexão dia com tu ia how companhia tercelo, nebe am heta oportunidade ba tuir nessa conferência ou nessa atividade serne, tuira envolvemos atividades sirasne. Para how bele aprender nessa emane comunicação ou ensama em hala apresentação com a baidane ou companhia dane ni oferece ni programa sana sana, how bele nessa foto ou now que ela matene, espera que tabela aplique Timor Lorong ida. Então, isso mau faz tempo entre mau ni atividade livre ou mau ni estudo. Los, sim, é na ba am mohira morse China, sirane prioridade a cara la ko escola doni. So atividade sirane ne wahira escola hanesang ia free. Explica simples it, o horário full, segunda to sábado, sexta ou sábado domingo ia tu. Sira sempre buka tempo ida nebema lorong rua, ema la bele aula full. Sira usa lorong ida nema ka ami au estudante sira bahalo atividade sira. O se carga atividade nessa universidade me organiza, exemplo, International Culture Festival, ihane B, estudante sira internacional sira, promove sira cultura rasi. Ihane wahira semana ida o lorong rua antes feriado. No nebe ami ha tempo para atu bele maneja dia, tahun ne tempo sekolah niang, tempo atividade niang. Atu ne bele balanço mana, ta sekolah eletos estudante bele pressão asal ita mai barak. Nebe tem que completar atividades. Lo, tem que balanço do refreshing em internet. Oke, dia mau tu mau nuing ne ama baru mau akara katu kontribui serba itanya nasa. Asa iya mabalung kan kontribui usi bisnis, promove buat balung, mau akara kontribui serba itanya nasa. Sim, pergunta capaz man. How foi ma 24 anos na? Tuan tena. Ulu ko hira tinang hira libane. No kar kalau bisnis. Satang masina itabato na bana sirni niya be. Mindset ne hoto tu bisnis de. Kata masa samba mai importação ou sei lá hanesang lo que business fong hita ne raio tu. Hawa cara close. May desafio bara ko tu. Haurasik may usi background família dan bema close ma business. Nabi ako hukar gusi zero. Espera lorong ida mas akara contribui ha business akara kala ko in hawa cara guni. House dog iha hanoinga tu ba lo que hene bebe sei hakar realiza duni. Espera se realiza tempo barak ame. Me agora o foco estudo. No hawa cara contribui ha hau ni area rasi. Desenvolvimento infraestrutura iha rai larang. No hawa sekolah teknikunya e hawa cara aplique bocire ma hetangnya napa? Dor mai hene. Tamba China o Timor relaçamos dia close, debele utilize dan yang sang recurso. Satang ami atene kuliah yang chinês, ami atene sina ni cultura tuang, debela espera Timor bele utiliza ami. Utiliza ami ori dia para kita contribui ba Timor ini. Oke. Mau ikut liu atau tak segmen ini, hokar mango tu po mensagem ou tips maneira atau ba jovem com insider nebe makakar ka tu ba continuação na estudo harayo. Emo tutu laos emo ihe ema barak hakarak mehibot escola railiur, reta experiência ser nehotu. Tips simples, menghira tabot secundário ela, pelo menos valor tem que standar, sai tuan. Tem que akasan, los duni 8,0. Tamba ida nema atau bele ita bele qualifica ou compete maselo. Segundo uma língua inglês. Inglês la porsia dia clio. How ya colega ne bema inglês, ini inglês ne ahimate, sulin los. How inglês bele também bele compete. Tamba saída, tamba how bele primeiro, how bele Rona ho di comprende, ho di bel transfere. Kule saimos ema bele comprende, hakerekmos, hamne hakereknemos ema bele comprende. So ita bot bele
compreende ema, no ihi tabot comunica sai fale vamos, ema bele compreende. O gramático ne bema pelo menos dia, o itabot niya intenção ne bele hatohori dia, idane. So, tips mana sai valor pelo menos dia que é secundário niya, e depois inglês pelo menos dia. Sekarang kita bota karak ba, Riser ne bema comunicação usa inglês. Sekarang kita ba Portugal ita ne língua oficial português, so ita bota sai tang habilidade português na tatong gosona. O ba nação Brasil selo. Temos tips. O bonus points selo maka mete atividade grupo jovem voluntário sarna. Primeiro, kita bota essa experiência, segundo retang ema networking. Kita lah hatene. Por exemplo, how mai hene zementiva o sor mana email dane. Mana email hatene hakere ke sai dane halu kapas los. O how mana how hakere kauni sai dane halu hatene ra. Mana bel hare corrige toka, mana bel corrige. So, meta atividade sarne hasamos ita ninia networking o di bela ajuda ita ia tempo selo. So, tolo. Sai valor durante secundário, inglês pelo menos dia, depois socializa em para mete atividade voluntária. Tiak smart people, ohing ita acompanha a experiência no processo de estudo si Mount Ghezio. Antes ita tutama ba segmento segundo, mo ita acompanha a publicidade badak firma. He's one of the best scientific minds we have today. Tiak smart people, hamutok na fating ami iha insight, sharing is fun. Tiak mau segmento dane hawak kara conversa kliang liu kono ba mau hanesang content creator ida. Primeiro hakarak mau ngatu pahuluk mahami o insa mau ni proseso ho disay hanesang content creator ida. How gosta halo video sire social media ne? Hahu si 2020. Inspiração de halo video sira ne? Mas que susi wengira secundário mos. Tamba how gosta usa assistir video YouTube sira. O momento na bakang semak lah hatene ata halilintar. Vlogger serne hotu. O timor kare uluk finlais mosu-mosu se tim albe. Zago hotu. So bo serne hotu non how hare iha YouTube iha ansane hotu how karak hamos bele halo bo serne tamba how bele kuliah kamera wang ladung moe sera. How senta nam bele. Anto momento na ba 2018-19 serne iha ona hanoin tena. Hanoin to halo. Mebe lah suporta hanesang recurso. Kamera lah iha atu edit hene be lah hatene tam hane laptop nemos to sahi mate. So idane es grave, sim, idane. Maybe hanesa haunia motivação ga dudo ne larang ne iha tiona. Antau wen hira hau remata di hane secundário ko recurso ne be mak pas de usa kamera o telemóvel oppo de maybe halo video. Halo video posta ia YouTube. Ema la nonton ide, ema nonton maybe nataton de. Colega serve me conhece malu, o grupo serve me envolve an. Sirne ma nonton de. Lato ia ema hare lato 1000 ida. Mais ou menos 500 ou 700 me crack ema nonton. Nebe botnya ihana antena. Então hira arranca para China 2022, a continua halo. 23 só halo na fate, 24 halo ia YouTube na fate. Maybe na fate me tema ladung nonton. No hira halo YouTube ne. Video tem 20 minutos ou 30 minutos ne naro gloss. Desafio mai haurasi kan essa estudante vai hira mau bele kuliah to minuto nessa ne. Halo editing vale. Nia interrompe to hane tempo estudania. Antau buka ida ne maka mais fácil. Maka TikTok, mas hawareta na TikTok ne content será me timor será o que explica quando a origem usi narang município será ne. Jadi hamoso primeiro. Por exemplo, tama-sama é narang laute. Mata ne. Laute na ko. So laute ne rasek mai usi ni origem ne. Sela sala hawarea é makerek ne. Ni origem mai usi tais. So yana ba usa tais, ne mas será fo. Ini haker ke livro mane. O sea, dapat será história claro também. Sel tang ane sang yo ikusi tamasa dilimos tamasa halo konten serne ulu barak de Content primeiro mau halo ne mana ba sim jane los no agradece timor larang maioria la sotu hotu ema gosta nonton nebe hao contenti los antam nene halo fale vlog sira nebe ma hao sente kata timor ema seu halo por exemplo kuliah langsung kamera we iha mabe itapot sura 5 nang ida rua de no ni kuliahmos ni la bele atu atrai ema answer halori itabote ne por exemplo tanang rua agora kuliah café sabe ne ta bele lori ema bele katak nimos bele senti ni hane kala how kara glory vibes ida ne antang hira how shooting hanang how shooting fale maselu kene ansane para ema ne bema assiste ne bela assiste sekarang kita timorua by maioria halo ne shooting tabot ni oinde depois voice over re kuliah kamera oin lah
Ho idane ho tu hau karak musuh core phone vale. Sehingga maka dulu hau sai content creator. Oke, langsung mau dia yang primeiro menghahuni kan si YouTube puluh. Sim. Mas agora nih mau jadi platforma dia nebe. Agora hau hareba trend mana. Trend na nebe ita viral la na TikTok, ho Facebook. Nebe Facebook ini netizen timor barbaro tuan. Ita kuliah pois ne salah langsung direita matrata usi rai ulun rai kumodo. Anta fokus dia iya TikTok. Nebe hanya sa video ser nebe mau senti hanya informativo atau ya Facebook. Por exemplo, tinang goto kau halo video tama musika da oh my fali musika idane ini original sini be. Kau buka ti informasi halo explicação. Ana publica rua Facebook ko TikTok goto. Tama rua na bele viral. Mabe ansa Instagram la bele tama Instagram ne ini algoritma bati moruang atau nonton baraknya susah. So, how fokus di TikTok ko Facebook. Facebook when ira kau senti ane video ne informativo atau apa? Saya kira senti ane video ne asa animação de atau TikTok. Oke, in geral mau bebain tentang ideia tu halo kontinu dan yang sini. Oh, pergunta kapas. When ira hakarak fah informação rumah, dene how tengi hanoing musuh anak kakutak ne, derpenti de. Ami kan ho background content creator vlog. So, ita mahene, por exemplo, when lorong ho mahene, kita intervista usi programa Inside GMN TV nia. Jadi mau halo vlog. Atau dulu kata kau nanti gak lorong. Lepar belemos kata oh mau Ghezio individu dan emak halo atividade sama sekarang kasisti. Dan emak kontennya musuh anak kakutak. Maybe nebe mah kakar halo konsisten na fatenya content creator no sane persija duni kita botnya kakutak ne loading duni. Tama da rumah kita halo te video ruot firma kita baru tana. So nebe yang sane. Por exemplo, agora kita Cristurai lah. Emang rumah pernah halo tena video explicação com a Cristurai? Iha, ida rua iha, normal. Maybe ida memang bela explica detalhe. Hau sabe letra yang explica. Oh, Cristurai ne nya metro 27 metro. Tama sama 27 metro. Mana hatena? For information tama ne uluk yang ita provinsi 27. Soalnya nya naroknya 27 metro. Jadi naturalmente hawan yang sana kira. Oke. Saya kira kaware buat rumah, oh ne bel halo konten ne, ansane bel halo. Gitu. Nebe bahau Importante konten lebih positif. positivo los. So bahau hare bod rumah yang memang interesante no timor sirakia, au halo ba konten. Untuk bebainnya mau prefere di gosta halo konten kono ba edukasaun ka, historia ga, ou inspiração rumah ou entretenimento rumah. Terus Prefere di dan prefere liu. Agora prefere liu educação. 2026 au cara kalau hone resolução bom, au cara kalau liu educação nya. Ia nebe au fokus kono apa engenharia civilnya. Tambah misalnya apa rasik yang oh emang conhece ita bot mos, maybe emang lah tene ita bot estuda saída. Então ainda agora cara fokus lá napa. Ano harus posta pada pai yang sekarang aumento ni mamoso educação de repente. Emang nonton sudah 5 de. Tambah sociedade timor ni yang interesse ne. Hakar buat nebe mereka sirus da kare. Por exemplo, eu explico quando vai engenharia civil, eu moto tu acesso dana. Maybe eu explico quando vai sinal, lá eu moto tu acesso. So eu explico mix itu. Maybe agora fokus pada educação ya tinang phone ne. Maybe antes ne eu gostaria de turismo serne. Espera, parte relevante ser bele utilizar mi content creator sira promover turismo Timor Leste. Espera. Si mau nge konten serne mau iya kala mensagem ka valor específico na be mau bele fahe ou bele hatama iya mau nya konten prefere. Wah, bisa ne konten serne hotu ne importante maka ideia ne be mau shooting ne bele transmite. Hau fokus liu edukativo animaçãonya. Se animaçãonya vlog normal. Mas vlog normal maybe emang bele hare butuh anesan interessante tuang lah. Por exemplo, ohin lorong atividade inside dane mana. Kau blog itu ohin lorong kata, oh hamaya cafe at sabe dane. Kau halos ne mana ne ma ini direktora, halos ne director, mau dane kameramen yang sering ne. Maybe malat ne programa inside ne masaida. Liu so yang intervista mana ne mana explica dana. Programa inside ne bolo juventude sira mahene. Nesse sai televisão, toca televisão cara sexta tukune. So, sai mau halo ne, além de halo answer hau ni rasi, maybe promove hotu mas atividade dane. Nebe hau ni fokus na mensagem importante maka video ser mau halo ne bele fahe informação nata tomba ema para bele compreende. Oke, dia. Anto tu irmãonya hanoing ne o insa desenvolvimento saya nessa content creator ide iya itanya rai. Susah sih. Susah? Tambah primeiro ita mosu ne eman netizen timor ne trata ita himate. Sirat, ita bot kuliah biru de Tanzania maybe kusinema ka treina ita. How rasik, how
how vier hane carreira sai content creator mas também matrata. Por exemplo, a moço primeiro kuliah língua Indonesia barak liu, ema dia ita bot ni tam sama kuliah boleh língua Indonesia ni tabot ema Indonesia ke onsa ser ne. Nebe a começar dia, a kuliah tetung no barak ema gosta. So idane nebe dia desenvolvimento timor sa content creator ne susah nata tong. Be agora dia que tá mais emo todo começa halo content umum. Por exemplo, agora em halo live streaming, atur timor yang au espera la bele iha lefong negativo barak tolok serna ita manusia sai positivo red. Tama bocor ne hotu mesti dada AdSense mai timor. Ema baru dia kata AdSense satu main ne tinggi halo konten asina apa. Ya, claro, mas que ita mas dak barak mas ita halo konten tinggi barak dia, mercadoria ne tinggi barak dia lai. Poi memang main. Ne dunia sa desenvolve content creator timor agora nata tong dia kona. Ema começa competitivo na. How gosta idane. Balu começa a explicar kona ba história timor, balu começa a explicar kona mensagem serna. Iya, how nota idane. No idane dia. Espera tinang rua maitang ne. Selesai dia kelitang AdSense mai Timor Leste amai. Oke. Então, durante saya nisang content creator idan ne, ia desafio rumah ne bem makin pede mau bisa essa content creator. Sim, claro que ia. Ia nível estudo nia, da rumah interrompe itu. Por exemplo, kalau post video semana rua, emang mau lakon teba nebe. Emang usaha, am hengela video tu, mau ni video siras nego tu. Sehingga be nia impede ne maka horário estudania, ou depois desafio ser selok mahanesang kita tuh halo informação rumah dari rumah sensitivo, so iya buat siran saya, tapi overall bahau dia kela tambah considera ini hanya sahani hobi awal domi buat ne, ini desafio mana tatong siran. Oke, dia. Dan durante mau halo na konten serne insa audiensia ia timornya responde ba mau ni konten ser durante mau halo. Dahulunya sirala semua nesang trata ela. Be agradeço-los agora, ema gosta-los, ema dia até agora how mai passageira ela dia dili dane, ema barang maka haruka mensagem mai how sugere how dia kata bro oba fating dane halo promove dane. Significa sira gosta hone content, no sira cara ka halo video sira fating hone promove fale. Então agora ne simu dia tebo sociedade Timor, agradeço-los dane. Em primeiro ne maka hanesang se pro contra ela, trata ela, ne normal, tambah ema lah hateni tabot ne se. Por exemplo, mana email lah mah halo konten primeiro mas ema usi tabot ne se. Anda ne hansang sebut tira kare sira ni ekspektasang na asu doang. Ebe mengira mana hatuna mana ne habilidade, aw sira to oi. Individu dane iha ini skill dane, ini bele kuliah dane asne. Ami começa fiarona. Oke, dia mau antang mau ni habilidade saya dah mak importante liu saya ni sang content creator. Ba mau ni habilidade lebih importante sih. Primeiro maka comunicação. Sim, comunicação. Kita maneira comunicação é mais importante ali. Se kita buat nih konten nih sana. Sekarang kita buat nih konten, por exemplo, mau amin baretu nih, nebe mak shooting drone, haleu timor larang shooting este, normal ini skill nebe skill editing. Oh, sim nebe ema edit nya tipu konten nih mak depende. Se hal yang rasa kau nekor, kita buat nih komunika dia. Komunika dia lah significa dia how tem que usar linguagem aslos, tem que ne para ema dia how ne matene olaya. Bahau o ema seluk ne ema kuliah yang linguagem ne ema dia ni tabot bel hal ema seluk comprende. Nebe usa fácil de. Antong o sama tabot bele comunica di dia externe skill primeiro. Hakara kala ko tem que edit dia. Tamba tabot edit la dun dia mos ema nonton la comprende. Por exemplo, how explica ela, oh fating dane ni story masane, fating tahu foto tu. Editing ho kuli komunikasi. Oke, dia nudar saya konten kreator dan nih mau otomaticamente tem que ter edit satu film atau filmagem e fating rumah. Buat saya mau aprender. Aku sih gostava tuh deh mana. Sim, mengira secundário kan kami meta atividade serne, colega ser usa lori kamera mai, amas gosta shooting. Mas bem atau tong los. Mas sama bel hetan skill serne, nonton. Usi video TikTok sira ou usi YouTube sira. Emang dia ita idola emang nih, man. Sehingga how idola hanya sang konten kreator sira usin nasaun seluk jam. Amerika nih memang gosta halo usa konten Inggris nih, ho emang Indonesia sira. Jadi memang kalau konten usa sirni liar, no hawakar copy paste deh. Halo Twitter sira masih halo ter. Nebe sirnya manera editnya, sirnya manera tahu video sana, aku usa lo sirnya core deh, usa lo. No agradece emang gosta dun. So nebe halo skill editing nih, kusi nonton. Inta hati nih utiliza teknologi ya. Usa teknologi apa positifnya? Oke, dia mau durante mau halo konten serne
Iya na kalau konten ida nebe halo mau senti orgulho tambah hetang impacto nebe positivo sa sociedade. Oh, ini ide positivo nih mah halo video emang Inggrisnya yapping, bacot. Hau bacot guna ba, hau inspiration sama hetang bolsa studio. Nih, hau speaker yang kata, hau hetang bolsa dari studio nih, mento hau sekundario. Hau buka informasi hau lau si Pantai Kelapa tamat to bidau. Hau hetang asalnya nih, hau buka informasi hau nih. No emang barak bos no video nih viral lu nih, so pasti tidak emang hetang positivo, partai positivo. Negativo nih masih ya, mana karakternya? Negativo pele. Pele ya. Negativo nih mak ida orang hira promover taksi dan memang lah iya konduktornya. Khawatir ente na pating nih ya kareta nih existe dunia, mah hira to China. No how site na. No momento na ka wala konten deh. Anta hon expressão que kamera wente diferente que wow, isso que pas los, isso. Emang komen onsa follows bentuk main foi tamo cerne. Lah how site na kokot na be, labu tira how agradece. How agradece nih emang di sau si rai ulun rai kung rahung. Tapi how ni responde lah ya, Allah responde. Haula nenek Rai bang, mau di hadiah saya dia kita. Oke dia, Oinsa maunya responsabilidade moral nisang konten kreator ida. Oh ini kita tinggi hatene loriang ya kamera we. Lilu itu Timor Leste, Timor Wasir. Parang matolog deh, tasay lifuang dis malu deh. Dia kutu. Nabe ni tabot haturu tabot niya, nabe mak kadun dia. Bahau utiliza konten kreator ne, media sosial ne. Hanya sana portofolio. Abang baru au serviço cara matente no Ghezio ni asane. No Ghezio bele atrai maselo. Ghezio ni folin sayo na. Ghezio lo sem bye. Ida nem hauni hare. Sekarang kita bot akar promo kita bot nya di sosial media. Lori kita bot nya di dia lah. Tambah hanya sang ami timur wang nebe mak bahirai selo. Kolega sana be Korea, ya Australia, ya Eropa nebe hau China rasi. Hau sa embaixador bahana na saung. Hau sa embaixador bahana familia. Se hau tolok teng madiang kita bot nya familia tolok teng. Dane. So moral nebe mah lori maka buza na familia rasi kenapa nama lahatang hau par asal lifung acer ya maselo. Ida nem lori nanu ni. Mebe dia kata asal lifung negatif hau atene mana. Lifung acer ne ita tene mebe ye timor mah asal lifung acer ne. Hau na patne responsável hau nya. Hau lori positivo ni mah barak le. Mas que kamera kutu iya negativo ne normal rai kutu tambah bahau pelo menos emang nebe mah hare ne tok hare assiste ne bele foto buat dia. Tambah ida mos ida tak. Ita sarne pema kalau bodruma video sirane publike herai liur tau samesa kolega sarne pema nasau selu mas publiko tu ne nita kuda mehi pa ema liu bala bare ki kwa por exemplo haurasi la bare ki kwa kona haba hanaling si primaria hela haba surni sekolah la bare ki kwa sirang gosta re mau ami gosta mau ni video sira amo sakarak ba sekolah ho hisina sa anesang mau dala rumah so senti prau tamba nia ina ngamar hasik mamai bakwan ko tu yang Hanu wang sakarak sekolah yang apa dan setabo. Significa aku dah mehi bala barak sira. Antang moral sira mateng kelor ya positivo na fati. Lah menos te negativo. Espera timor wang sira konten kreator tolok sen balikan. Menos te amin. Oke. Agora kan mau saya nisang konten kreator ida. Insa mau nyari konten kreator saya nisang konten kreator ida ba tempo naru ka ba tempo dagoran ida kan. Ne haware rasik as tempo naruk mebel aus naruk liu 5 anos. Tam hawatene katak era ne sempre troca. Era da ulung ne emas selung ma viral hela. Agra deselos tina hira ne habele. Tina ida rua parece agora eman nonton bara ka gosta los. Mebe tina tu irmai nemos. Claro kata ema phone semosu. Nebe hauni hare ne dok liu ne hauna fating konsistensia hauni ande. No hafier kata tina hira tu irmai ne emas seluk se liu fale emas seluk se halo gaya liu tang ne agra deselos ne par kompetitivo na fating. Hauna fating fi content creator social media dan plataforma ne atau promover na fating hauna yang positivo no mos bele fo benefício be maselu sociedade timor bela aprende budrumo si hau maneira comunicação você ciência ne mau aprende au fai bocor ne ya ida ne ita completa marode mas que aulo semana matene ko perfeito liu ai bocor ma matene bela fo na ba e espera bela ajuda na carreira e futuro amen. Oke dia antang plano seda mak mau iha hanisan konten kreator ida ba ia futuro plano iya plano rumah hanisan konten kreator ida iya kan iya ne hanisan botem ba dogo tu be hau espera ami bele halo hanisan community ida ihne be konten kreator sira bela halibur malu e halo konten serem positif hamot hansa konten kreator magi dan be agora fokus hani individu lah. Oke dia mau ni konten serem be mau hakara gosta liu desenvolve kono bai tenia rai larang ka desenvolve ni kono bai harai liu ka hau timor wang claro kata kau kare desenvolve hane rai timor halo konten hanesan
promover ne bayar larang lebih irau halo hotu depois fatin rumah ne bema hawa visita halo konten cerne hotu abe ao mesmo tempo hawata mos mahene hanesang laos tatu konten kreator man amos hanesang mau ngida uang ngida hotu nebe ajuda ya uma serviço rumah sane em balu bro lama halo video sane sane promo se atividade iya hotu nebe bro atur nenek sim tem depois agora mas mais feriado na tatonde ao cara passa tempo lá mana por exemplo tina rua la fila mais timor saudades demais ambiente bolserne nebe ao cara cura te saudades né kan lorong ida se fila fala hela timor kleuro ne no momento me hira mai timor ne mau se halo video naro kene oke dia antau ikus liu konselho saya mak mau coba maluk poin saya sira nebe mak agora iya helah karak atau saya nisang konten kreator nisang mau colega ser nebe mak iya karak halo konten sira sosial media em primeiro maka labele moe kuliah kamera we labele moe significa exemplo kamera mane hau karan sina kuliah dia guys asne depois karham nasa ibung karasne labele tabot tengi fier tabot nya andalai tamba uhiri tabot fier na tabot nya emane bema asistemos kata niamos tuir ne tabot tamba tabot malorinya se idane se segundo tuir mai konten sera be tabot akar hal hal de hawa tene boxing hau bel hanori mensa bel tu kual dia o defenda ne angas ne hau gosta kamera idane hau bele review kameras ne o kamera idane nia bele resolusi ne asane ne tabot talento ne halo kona baisa ne ia barbarak por exemplo mana agora ada sang host las neto mana bela halo konten rumah por exemplo itlah tene mana sekarang mana gosta ada kamera wes ne olah telespectadores bem-vindo Miami asane asane mana hanore komunikasi de dia ne sai tabot loke asane tabot hamnasa vai mane perda atrai dan tips-tips sirne konten sir simples ne no ikus li mais importante la bela tolok guys tolok kamera lalu dia kira horasik mo satene tolok mebe kita foi influencer ba sociedade lalu dia kira halo konten positivo konten nebe animação komik sirne asa piaras normal para kita anima halo koi nebe konten no dis malu atung malu tolok malu la vele. Oke dia. Então mau hakarak tuir maunya hari ini mau hakarak ema lembra mau ni iya mau ni konten na be. Mau hakarak ema conhece mau ni use mau ni konten na be. Baweng hawa karak los ne maka conhece hau Ghezio nudar engenheiro civil. Baweng. Lah agora lá mãe bol hau China fala metan tanti moro anta bol hau China. Tulung horas. Lah saya mah gosta tam hau halo video China barang. Mas baweng ne aku karek emang lembra hau nudar Ghezio nudar emang engenheiro ida. Oke dia. Dia smart people ohing ita hetang na experiential lubu kida husi mau Ghezio hau husi ne estudo to niat marhan isang konten kreator ida. Ikus tiu hau karek mau Ghezio hakarak atu fo lifuang describe lifuang si konten kreator ne pamau ne usar. Hau gosta fazer konten dene bem maka positivo anima ema e depois belemos lore ema conhece fatin selo ko história Roma. Diak smart people ohing ita conversa lubu kidana ho Mount Ghezio espera buat na be ohing Mount Ghezio far my how nomos ba smart people sira bele motiva ita tu bele sai ema nebe bele fo influência positivo ba sociedade nova ema sa nebe ita nesor ida neret me disango in lorong ate tempo sel. Bye bye. Obrigado. Obrigado, mano.